Anya laki din! Tarararara, tarararan, tarararan, tan, tarararan, Hoy, Gina. tarararan. Ada ka man nandita sa ango ti Sarmeng. Awan lakad da ita ti aramidam, ti agsarsarmeng. Di ka mauma amang kitkita iti rupam di ta Sarmeng. Naimbag kumamot no siyak ti karuprupam. Ngam saan mo? Ta imala ka iti amam. Anya lakit din ni nanang aya. Kasla uyawam din ni tatang. Nagtaer tupay. Anya anataer? No saan anataar? Apay, kinayat yung araw. Malaki din. Ingka aglaba. Labaam dagiti kurtina. Tadagsukatak itay iti kurtina. Masadutak nanang. Kun may sa, kalkalpas ko laan nagmanicure. Madadaol ti cutex ko. Ay na, Gina aya. Di mo pa'y ammo ti tumulong dito balay. Naimbag kumamot ano ada panggedam. Tapno di kalatan papakpakan. Adan tulat ta. Di kay agdanag. Tamakasapulak to iti panggeda. Nagsiksi ka mo na magmag na balasang kaw. Nabutan kan. Papanam ngay, ta naka-short pan ka mait. Sapay, mag-agsapaan. Apay, di ka malamain. Ikwa tata. Inak gumatang iti asukar di ta istor ni nanadigna. Kasta ka day. Malag, kuyog tan na mapaan, tayo jay mula papanak. Wan tata. Tangaro doon. Umaykan. Tata, lingay Fernando. Sa dino ti ayan na. Aday jay palaya, aglutluto iti armos-armay. Naimas siguro ti luto na niya, tata. Wen Umayak man makipangan, tata. Una. Sige. Umay kalat na balasang kaw. O sige, magantayon, Gina. Wow! Ay na, magustak ti si Danyo. Itlog as sunny side up. Longganisa, kantina pa. Wow na wow! Alangaro doon, magantayon. O sige, siya akong timang karga iti platom, Fernando. Mabita nga. Sanan, siyakon. Siyaklat na, Fernando. Ay na, nagtarga talaga. Inagkam ti bibig ko, Gina? Wen, di ka agdanag. Friendly kiss na day, Chay. Ay, siyak man mutli agkam, Gina. Sa nabalita friendly kiss. Ni tatangmat. Alakit din, mangantayon. Nagbayag kamot don, Gina. Sa dino tigim matangam iti asukar, ijay ile. Sapay makakapkapi akon. Ako nanang, sana ko naging matang iti asukar. Simuro tak ngamin kinitata kanur iti balay na. Tanapanak nakipangan. Iso anang anak ko nanang. Mangan kayo latang kinitatang. Nalpas kamin anangan. Taalangan nga urayin na kapailaang. Idinto ta mabisbisin kamen. Sige nga Rod. Inakon ijay silid ko. Hoy, Gina. Ingka kano ita ijay grocery ni Telma. Ijay ile. Tatangdanan na ka atumulong nga aglako. Sige nanang. Inakarodan agdigos tamapanak ijay ili. Ala, nakalablab baga deta bibig mo, Gina. Sa dino, di papanam? Kan kastao na akiting tapaldam? Umapal kalaang. Ngamin, mas sexy akngam itisi ka. Agrup-rup akasunggo. Ay, anya lakit din dagiti na uyaw at tao aya. Hoy, Gina. Adayo anapimpintasak ngam sika. Day talaki na sexy ti karkarit mo. Ngam nagngesit ka mat. Sakit, kundi lipstick ka pa iti nakalablab baga. Hostess! Okay lang. Ngam si kangay, saan mo lata abagay ti ag-lipstick? Ngami nag-post-call day tabibig mo. Ew! Okay lang, tabagikmat. Oh, si kangay. Pilpilitam ti agpasosyal. Ngam iso dagiti kawas mo. Trying hard. Agraraman. Hay, apay ti kunam. Gusto kan ka ni Fernando? Imposible! Di na kayat dayjay ti hostess. Sana bali tabagay ko amin nakawus ko. Ngam si kangay, hi,
minakawus mo, saan ang maibagay kun ka? Ngamin, awan pa'y korte na tapam magim iw. Ad-adan asaan asika ti kayat ni Fernando. Ngamin, kas kalasunggo. Kas tagayam ma. Anay ko, tibuok ko. Di mo pungutan. Agin pipintas ka laang. Anay ko, tibuok Sumartin kayo. Anay ko. Aping nagpimpin nangat kayo nga, dito yung waiting side, Anya ti pagapapaan niyaw. Dayta babae, isutin mo na nang ipangat kanyak. Ipabarangay ka. O sige, ingkagi pulong ka ni Kapitan, tasungbatan ka. Alala, Uston, anya kayo laki din aya? Ti parikaw, pagsaritaan na imbag, saan kat nagpinpin na gayt? Ay, ano kas na teramidan yaw? Duwakdakal ti parikot yaw. Si Kamot, gayam tiga po na ang nagpimpin ng dabi kay Gina Fernando. Anya? Wen, ay na, no nakitam la kumati lang nga day di waiting side. Unayin dagi dya babae. Asino ka day, ter armam kadakwada aya, ni ka debi kay? Awan ter armak kadakwada. Apay, awan man lati pa naggusto mo iti may isa kadakwada? Awan, pare. Apay ngay? Anya nga ti mabalin ko. Awan mariknak apa nagayat kadakwada. Sa bagay, uray siyak, jak lakayat tikas kadakwada. Apira da, nakababayin tikas tangaramid da. Saan ang mabalinti na ramid kanyak ni Vicky nanang nasken ang mabales ko? Agasam, impungot nakitikas taunay, akas lamaparot amin abuok ko. Ay na, Ginaya. Mabalin ka di aliklikam ti makiapapa. Saan anasaya at ti kasta? Nasken ang mabales ko ni Vicky. Saan ang mabalinti na ramid na kanyak? In kailangan agtutungtong iji barangay hall. Taornusan nyo day ta nga apayaw. Saanan? Takla day ta. Kayat mo nga ruti ka na yun ang makiapapa. Ay, jak maklon tinaramid ni Vicky kanyak nanang. Iso abalsak. Na magaanan dagiti bilat ni Vicky akawas na. Sana bale, tawan tao di tabalayda. Nalabit anapan na kitigag. Iso nga ita, bukbukak itigaas dagiti bato na sa kupuuran. Kita man tilaing ni Vicky. Ape akas ti dagiti kawas ko anay sampay. Napuran damatan. Asino takin gapuanan iti daytoy. Ni Manang Gina, nakita. Ni Gina tinangpuor, Daynar? Good Manang, Tiawanan ba'y na babae? pinasigadan na tibado Manang. Agyaman na tayong bagam ha. Imbag ta nakitam, Daynar. Anyat araramidin ni Vikay. Puurnan samot na dagiti ulas asinampay da Gina. Ay, paliwak man ti aramidan na. Ay, dajay, pinasgadan na mga agpaisaon. Ay, Vikay! Idefong tapaw, mapuuran ng taulos da Gina! Ne, anya da ito yan napasamak. Apay akas to da ito ulas alinabaak. Napuuran mo tanti kagudwa. Ha? Ne, apay nga nanang. Nagalasan ti arami ti daduma at tao. Puran dati sinampay. Wan nga rod nanang. Asino nga'y tinangpuor? Amo kono asino. Ni Vicky! Ha? Nalabit nga iso. Mabalin a binalos na ka. Ngamin, pinuuram tibado na. Anya? Ay, no di kakot ngamin danga. Ay, awanan ti ulas nga ingungutak. Ginatang paypiman ni tatang mo dayjay nga ulas. Nagbambanugan nating gatang na iti daytoy nga ulas. Sa ita, kasto'y tinagbanagan na. Ay, ti ulas nga ingungutak. Napuran. Nasaam ti kasto'y napasamak. Nasaam!
wan tao dito'y aglawlaw ti balay da, Vicky. Jay kulungan ti manok da. Day jay ti purak. Kita man ti laing na. No di ka pailag ka, Vicky. Day tabalay yon ti sumaruno a puurak. Ayan nan tay puspuro kun salang a pagpasgad ko. No agkamani ang mga numairaman ti balayda. Sige, subsuban tayo. Ipaturong nyo na giti husyaw. Asino tinangpuor iti kusina mi? Asino? Asino tinangpuor iti kusina mi? Aday ta, naidepan ti puor. Imbaglakit din ta saan ang nagramaram ti apoy. Agyaman ako, nay. Naimbaglangan ta na irana lumabasak dito'y balayo iti nakita nga dasok dito'y. Imbag ta nasigod ang nasubsaban. Ay tano saan, napuuran ko matintero a balayaw. Imbaglangan at ati kusina yung lati napuuran. Asino nga tati akinarami di daytoy, tata? Diyak amaw. Amangan no aramid ti kalaban maw. Kalaban ko? Ni Gina? Day ta ngamin ti madi no adda ka apapam, Vicky. Nang runa no agbimbinalis kayo. Ngam dito ipabasol ken kwa na. Tawan mo ti nakakita nga isuti ng puor dito'y balayo. Hoy, Gina! Urayan na! Mabitlaang! Amok! Sigatin ang puor iti kusina mi! Amok, si kamat tinang puor iti ulas nga ingungutan ni nanang ko. Amom ka di anapatag unay dayjay nga ulas kan ko na, ha? Sinang sangitan na iti talo arabi iti ulas a pinuuram. Gapo ta pinuoram dagiti kaus ko! Ada ebidensyam asak tinang puor? Adda! Ngamdya ko di baga no asino, taamangan no balsam! Kat, anya itano siyak tinang puor iti balayo? Saan na mabalin di naramid mo? Naskan nga idarum ka! Agsango tayo di barangay hall! Sikala ang timapan! Nung ka amapanak! Naskan ang mamulta ka iti daytoy nga inaramid mo! Anya aga po? No kasta nga rod? Daytoy... Anay ko, tirupag! Kinaramutan! Anay ko! Gina, ilintag mo ti dakas nga ugalim. Mabalin ka di ang makikapiakan kan ni Vicky? Kitam tirupag ka kinaramutan na nanang. Kasano no agpiglat to da ito. Si kamot lang ti aking basol. No limpyo ko ba ti panunot mo? Saan ang mapasamak kan ka ti kasta? Nanang. Makikapiakan kan ni Vicky. Tapno sumardeng kayo nga agap-apa. Oh, aday ta, Vicky. Nalpasmin at tinarimaan ti kusina yo. Imbag ta, dahito ila kusina tinadamage. Uwan nga rod imbag ta nasigod. Tano saan? Napuoran nanti si bubuk kalabalay mi. Agraman tay urnong ko akwarta. Napuoran ko man. Sapay umabot daya iti 50,000. Oh, nagaduman. Ay, ta naino tak. Nagtipidak iti husto. Kansaanak agastador akas ka ni Gina. Agkaragatang iti lipstick na. Ngam di namat nga rod bagay ti ag lipstick. No siya klamay sa, nasaysayat no agsarita kayo anaimbag ni Gina. Tagpin na kawang kayo. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Tanalas akitaan ti kastoy ang mapaspasama kada kayo. Wen nga rod ang mga no agpinuor kayo na daw Ha? Saan anasaya at akitaan ti kaskada kayo ababalasang nga agap-apa. Awan mayat abaro kada kayaw no kasta kayaw. Kwa? Tapno naragragsak ti biyagyo, nasaysaya at no agpistok kayo kini Gina. When Vicky, sorry pakawanan na. Siya kunti may makipistokan ka. Pakawanan na, Vicky. Gina. Nagalas ngagpaiso ti ugalik. No di ka po kanyak, saan ko maanapuuran ti kusina yo? Ti kumakulungan ti manukyo ti gagara kapuuran.
Ngam no apay ngayon raman kumatan ti kusina yo. Sorry talaga. Nasken nga isublim ti gastos mi iti pan nakatarimaan ti kusina mi. Iti kasta, mapakawan ka. Sige, bayam tagtrabaho ak iti husto. Tapno maad na anak iti kwarta. Jak igulpiwan. Inutak ang bayadan. Kan may sa... Aguray ka. Apay tarupam. Nakaramutan mo't. Di mo malagi pa kinaramutam tinagpig sa to'y rupak. Awanan, Vicky. Lumaadan to'y rupak. Gaputa agpiglaton da ito. Ay, sorry, Gina. Ay, naglaad ton to'y rupak. O sige, bayam tatulungan kay tiday taabanag. Tapno saan nga agpiglat tarupam. Ha? No kasta, pistan. Uwan agkapyatan, Gina. Agpinakawantan. Katditan agap-apa. Forgive me. When Vicky, please, forgive me. Uwan, peace matkan ka, Gina. Agkapyatan. Agbalbaliwtan nga agbada. Ay, anya laki din aya. Ti pasita saan ang nagkinawatan. Pagsaritaan na dagaws. Tapno saan ang dumakdakay. Na mga nuan adda aparikaw. Ti ipainakin ka. Ala, mapagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Forgive me. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Oh, ato'y di kapim, Marilag Craig. Ay na, agyaman ak Mari Anita. Nagbangluman to'y kapay, Maray. Wala, barako da ita, Mare. Isumot lagayam, Naimbag man tanalagip mo ti may nagpasyar dito'y balay? Taado ti inaramid mi ijay talon, Maray. Itatanalpasan, mabalin kumatan ti makikaaruba. Ay, ape na saludsud mo, Maray. Adda ko makayat ko nga itad kan ka, Mare. Anya day ta, Maray? Makitam tablo asa ko iti asidag ti sofa? Si kamot, Mare. Sa anak mo't abulsak, tapno saan ko makita. Itad ko kan kadagita, Mare. Bado, kan basit a sapatos, tilinaon day taas ako. Naimbaglaan nga damot usaram. Ay, day taman. Kamangan no addaman ng tinainayon a branded abado. Wano sapatos, kaslay din na palabas. Branded amin tintad ni Mari Anita kanyak. Napaulimak ka. Ibagam laang no di mo kayat nga alaan. Taitad ko laangan iti sabali. Ay saan, Mare? Anya kalakit din, aya. Alaag amin adagita. Apay na kami suot ka, Lagrain. Kan, anya dagita, bado nagkaiwara di tasalas tayo. Intid ni Mari Anita dagita. No amok la basura gayam tilinaon day taasako. Di saan ko kumangay nala. Awan man lang, uray may sa branded abado anay nayon. Mabalin pa imot ang mausar dagita, bakit? Ay nagardo, old-fashioned dagita abado. Agrup-rupak, tukit din nga kanya no isuot ko paila dagita. Apay ngamin nga inalam. No di mo matgayam kaya't nga isuot. Kunak ano kas idi na palabas abulan a branded amin ti intad ni kumari kanya. Anya laki din to'y asawak. Nakar-arte unay. Di ka pa'y kitagyaman. Tanda ni kumari mamangmangtid ken ka. Ay oray saan namang tad. No kas tamot laang ti itad na. Lagreng anak kao. Anya ti ibagayo aya tatang. Kunak man no intad ni kumarim nga Anita dagito'y abado kan sapatos. Apay nga anak kitak anak kawara lang di tarwar. Apay nga inalayo pa ilaang dagita. Inkargak lang arudon ijerwar. Inyo nagyumanan. Mabalin pa'y mat ang mausar dagitoy.
Ay natatang, pangaasiyo tayo subliyo day ta, no sa dino man tinangalaan nyo. Kasanaon no makita ni Anita, nga inwaram laeng di ta paraangan dagiti inted na ken ka. Anya lakit din ayan ni tatang. Basta agtungpal kayo laangan itimbagak. Awan mo ti mapukaw kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Ay, orno sa man ti bagim lagreng, sana kasta nakaararte ka. Sa dino ti ayan ti boots kan bestida nga inregalo kan ka idi pa'y napalabas sa tawan, mami. Di mon biro kan kanyak, Elsie. Inted kon dagi chay iti kumarik, ta saan matan nga umanay kanyak. Numat iduldulin ko laeng, ang mga numadadaal. Sayang laeng. No kasta nga ron, ang mga no iso tay nakawaraan nakita iti paraangan ni Auntie Lagring. Ah, anya? Wan, ada nakita iti asidag ti basuraan da. Jidad duma, nakasalapay lang iti sampayan da. Kapadpada mo dagiti regalo ken ka. Ah, no kasta. Saan gayam akayat ni Mari Lagring dagiti inted ko ken kuana? Nalabi ta kasta, mami. Nakaar-arte nga ron no kasta. Payman? Oh, apay mami, sa dino ti papanan nyo, mapanak iti ayan ni Mari Lagring. Ay, anya lakit din ni mami aya. Bayan yun di kumario. No saan anapatigkan ko natinted mo, di kan makiapapay. Ngam inton maminsan, di mon ikikan. Sayang laang, no basuraan matlaang ti pagtungpalan na. Unay bakal. Anya man ang tiparikot maugar daw lakay. Apay mo't nga inkargam iti basurahan dagiti bado ken sapatos kaintad ni kumarim nga Anita. Puna ta basura mo dagi jay. Anya laki din to asawa kaya. Anya nga ti kayat mo nga ramida kay. Sige man, agpadpada kayo lakin ni tatang. No di mo kumausaran, di saan mo kuman nga inala. Wenno saan, indulin mo la kuman, tapno ited mo laengan kadagitag kasapulan. Asino kumangay ti mayat ang mga lakadagita ket basura mo? Ay na, bakit? Mabalin pa'y mausar dagiti abadaw kan sapataws. Ti bagam kiday, nakaar-arte ka nga main. Sa dino ti papanam, Auntie Anita? Iti ayan ni Kumarik, Vincent. Ano ti ramida mi dyan, Auntie? Nangala ka pa iti masida. Di kan agsaludsod pa'y, mudoyan day ta props ko, ta agrobata kon. Props? Nasken amamuak no puno nga inbasura ni Mari Lagring dagiti inted ko abado kan sapatos kan kuana. Ngam sana mabalin ang mamo ni Vincent ta sigurado alapdanak. Ay, napaulimat ka matan, Auntie Anita. Ako, awan Vincent. Adalaang nalagip ko. Unaklakit din no, da naisawang ko adi mo nagustuhan. Sige. Sikapay lang ti makamo diti balay. Tasarong karakman ti kumarek. Sige. Sikat ti makaam mo, Auntie. Pudno gayam ti naibaga ni Elsie kanyak. Inbasura ni Lagring dagiti inted ko kankwana. Nakar-artimot da ito'y ako marek. Kunamlan asino abak ng launay. Anya ti sirip-siripom iti paraangan may Mari Anita. Kwa, Mari Lagring. Umay ko kumaitulod da ito'y tinola asidaw nyo kadi pare Gardo. Ay, pasensyakan Mari Ngamjak kayat nga alaan day tama sida. Ang mga nudanom laeng anaasinan. Nalabos kamat nga agsasao, Mari Lagring. Anya nga ita mo Maray. Ang mga nusaan anaimas day taited mo kanyak. Kitaam da gitabado nga inted mo kanyak dinapalabas nga aldaw. Naiwara laeng dita paraangan may. Gaputadyak kayat nga usaron da gita Maray. Anya lakit din to'y kumarik aya. Anya lakit din. Sa anak ngagjujok laeng Mari Anita. Uray may sa branded abado. Awan pa'y matiinayon mo itiinted mo kanyak. Ay, nakaar-arti ka, Mari Lagring. Masapul ay branded, di maitad kan ka. Talaga masurunak iti dayjay Alagring. Ano ka, Auntie Anita? Di ka nagsaludsod pa'y Vincent. Ikanak man kiti ti dua sako dita. Ano may tisako? Basta ikanak iti dua sako. Tadda pang usarak. Anya ayaw tinapasamak. Kasano? Nakita ka na iwaralaang iti paraangan da dagiti bado kan sapatos nga inted ko kadkwana? Anya? Wan, iso nga ikandak iti sako. Ta inak subyan dagiti inted ko kadkwana. Ay sayang mat.
Sublyan, taitad mula ang iti kasapulan, Auntie Anita. Anya pa lang aramidam dito balay, Mari Anita. Lagring, alaak amin dagiti inted ko kan ka. Nasakit tinakam ko, gaputa kasta tinagbanagan dagiti inted ko kan ka. Di mo amo nga aywanan. Ay, day talaga yam. Mala. Alaam amin dagiti inted mo a basura. Saan lang dagiti adda iti paraangan nyo ti alaak. Agraman dagiti branded abag. Bado, kan sapatos nga ininted ko kan kaide. Anya? Nakaar-arte kamot nga minunay. Mala, irwar mo amin ang dagiti bado kan sapatos a branded nga ininted ko kan ka. Taited ko lang nga iti sabali. Makapasakit ka iti nakam, mare. Ha? Day talaga yam. Urayin nak. Tairwar ko amin. Oh, at yung amin dagiti branded agamit nga inted mo kanyak, Mare. Ala umon, tapno awan ti maibagam kanyak. Kundi ited ka, ngam ala mo lagayam. No kasta, masapol a branded laang ti ited ko kan ka, samo aywanan, Mari Lagring. Wala, tapno adamot ti ganas na. Ay na Mari Lagring, di ka na arte akasta. Ta saan kamot abaknang? Si ka lang arodan tinaikad, si kapay laang tinaarte. Dinartay no nartay. Ala, isa kum amin dagita, kat pumanaw kan, Mari Anita. Talaga nga alahag amin dagitoy, Mari Lagring. Uray may sa, awan ibatik kan ka. Siguraduam laang nga kompleto dagitoy, Mare. Kompleto dayta. Oh, ayan nga je branded abag. Jakmot makita ditoy. Oh, ayan na. Pati day jay, ala mo laang. Ay, wala. Kasi tinakunak itay. Uray may sa, awan ibatikan ka. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Naimbag ko mamat no, di mo impakita kanya kay imbasuram da ito'y naudi nga inted ko kan ka. Mala, ingkaalaan ng jay bag. Naglastog nagsasaw. Kunamot lang nginginaan dagitit itad na kanyak. Saan mat nga raw takas labasura na lang. Anya ti ibagbagam Lagring. Nay, tatang. Anya tar aramidam dito'y silid ka. Nangagkaw dagiti imbagam iti kumarim itay. Sana na sayati kas dengay naramid mo. Anya lakit din ni tatang aya. Pakibyangan nakmanin ako nak. Pudno ti kuna ni Anita ako marim. Narti kalawonay. Kita maanak kaw. Sakbay nga aginarti ka. Kita umpay nga umuna ti kasasaad tayaw. Imbes nga agyaman ka, tadamayat amang tedken ka. Saan? Tapa umpay kitday. Nalipatam ka din ti imbagak idey. Ano kas jay matlaang ti itad na kanyak. Uray sa andan amang tag, tatang. Masapol ka di a branded a sapatos ken bado ti itadaken ka. Tapno ay wanam. Ay huston tatang. Nagsakitan tilapayag ko amakang kangag kadagita nga ibagbagam. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, Maray. Anyagay dagita awit mo ang nakasakaw. Awan bibiyang mo, Gardo. Na, apay nga, yakas tamot kan ti tono ti busis mo. Awan mo ti amok abasol ko kan ka, Maray. Aglisi ka iti dalad ko. Kit-kita ang anak kadagdagsan ti binagkat ko. Ay, tulungan ka, Maray. Sigurado ang nadagsintawit mo. Sapay, dua asakaw. Saan na nakasapulan pa ay? Kabailakon. Nek, apay ka di aya akas ta ka, Maray. Awan mo ti amok abasol ko kan ka. Apay ka di adagulit ka. Aglisi ka iti dalan ko kunak maat. Anya laki din ni Mari Anita aya. Aglisi ka no saan? Apay nga, lagreng bakit? Nadalus mo ti silid ta. Kan saan ko mo na makita dagiti gamit mo? Awanan tainala ni Mari Anita. No kasta, naghapa kayo gayam? Iso akas taunay ti pungtot na kanyak idinasabat ko di tadalan? Basol mo apay ngamin apan-pansinang pailaang da abakot. Kundi itad, ngam sublin na malagayam. Pwe! Kasanubat nga main. Imbasuram dagiti saan a branded abadaw nga intad nakin ka. Nagadungarod ti mantyana. Saanan mausar dagi jay. Agrason ka pailaang nga main. Ala, inka dumawat iti pamakawan kini kumaraym. Nga main, saan anasayatin ramid mau? May pasiguradaw anasaktan tinakim na. Gaputan, nakita na anakawaralaang di tarwar dagiti intad nakin ka. Iti anya kumaga po nga agkidawak pa ilang iti pamakawan. Gaputa si Kati nagkambalay. Bakit? O mami, anya tilinaw na kita sako nga isang patyo? Gabid
Anya ko maapay. Ay, anya lakit din ni mami. Agsalsalud-sudak laang mat. Nyam kasla masuron kayo pay. Masurunak ngamin ka ni Mari Lagring. Nagapa kayo? Sana ka nagpaabakan ko na. Ha! Mamirmiraot. No kasta nga rod, padno ti atap ko. Adag iti gamit nga inted mo ka ni Auntie Lagring tilinaon day tasako, mami. Wan, inalak amin agraman dagiti branded nga inted ko kankwana. Anya? Kita aglaangan adagbati aggamit kankwana. Nakarartimot ngamin. Nalipatan na siguro. Akaduan ti gamit na. Kat ininted ko laang. Anya dagita nakakartun dita sa alas, Lagring anak ko. Dagiti daan na ba, Dok Tatang? An-anuam ngay dagita? Ipatas ko lang, ang mga nuad dapay ti umanay kanyak. Apay, awan ka din ti isuot mau. Awan nga rudan. Kat no nakar-arti ka, Mike. No saan kumakas jay ti inaramid mo? Di saan kumaasinubli ni Anita dagiti inted na ken ka? Anya lakit din ni Tatang. Ipalagip na pailaang ngamin kanyak. Anya lakit din ay anak ko. Kat puno mati magbagak. Agbaliw ka man ngaminain. No adda ited na ken ka kat di mo kursunada, di mo iwara di tarwar. Ti aramidem, idulin mo. Wano saan? Ited mo kadagiti agkasapulan. Tapno saan nga agsakit tinakam, tinangted kan ka. Wadan, siya kung tinagkamali. Kahit, anya nga rotiar aramidem ngay. Inka dumawat iti pamakawan iti kumarim iti kasta. Agsuble iti sigod alindangan yaw. Oh, anya pa'y lang ti araramidam dito'y balay, Lagring? Anya lakit din to'y kumarik. Aya, Ibagam no anya ti gagaram. Takas makitam, busy ak. ay maray, kaguran na kadipay aging gaita. Kalpasan ti inaramid mo, kastapay lang ti saludsodom kanyak. Tapno ibagakan ka, aging gaita kat nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Agasam ngay, tabasura gayam parakan ka dagiti bado kan sapatos nga inted ko. Ay na, pasensyakan amari Anita. Biddo tinaramid ko. Saan arumbang nga imbasurak lang dagiti inted mo kanya. Naimbagmat, tanaaklon mo, akam malim. Wen mare, mapakawan na kadipay. Napakawan kan, ngam latingitak, mare. Saan ako namang tad iti uray anyaman agamit kan ka? Nadaman ti sobra agamit ko. Itad ko lang ang kadagiti pudno nga agkasapulan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Nakaarartay ni Kumaray. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.